Hamni mentah ngimut banyasem. Sepen fish bit kalong gumno dan menunun pensem tang ibihi hamni. Shem. Kenta. 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 Tap syokatu. Kenta. Tap wajrang. Kenta. Em. Aku lihat. Tahu kan ya? Hang ni online. Yang apa? Klip sudah. Teh. Utupin deh ban yo alamat ke blouse. Yo, don't worry. Sedang nurun mentai. Sedang temen. Kan scam. Iya. Dari kedos om. Sam siya nang nina. Ayo. Nakadian. Kedian sana sini kemana? Shit. Itu je pendat. Tuh. Long. Long. Tuh. Good. Sakaway sa siliang. Okay. Price tag belum lah. Pelan tu. Tapenlah jong. Dah laptop kan itu laca. Kelati satu berpentir sih. Tipalak kan dia jangan sama pentir ini sampai sibuk andang ngeladap krema kan magumdo mentasin pensamai dia mentang ngeladap silian tap sok nang ni nakaman sekedian ali. Dia mentas ke final. Tu buat ki. Up kemudian. Telah yuk dungas bil kedua sampan. Ya dah. Balik ya. Di wasui parlok lighting kam da biang tan. Dan. Halo perlok perjot yang sebab yang pi broadcast kini ke YouTube channel ka jangi. Mentasi kadikasi ka ba lai ka bangidan ne po Arunachal Pradesh tingi mentangi dan ne po Tawang district tingi dan ne ka viewpoint hane ba BYG baju sultanat hat ni ba I love Tawang but yaki I love you Tawang kita I keyboard love you because I love you only. tingi dan ne ya Pek kawai galong ba beli nga strike I love you namar ba yaki jaka I love you okay yaki jaka I love you all the places bagi beliau I love you mar tiada naning Malaysia siapa monastery ka badai ka bahe do apo India apo Asia te ka 1 second te kani monastery ne po tawang kay sa batay kam detail tingin pinifi ki jaka ne ma ki bangitan ta di menta ka singi one man explore hapo Tawang City tingin pini ka to ka ni ki jaka ki badon hang ni hapo city bet kay di kawai kalong hang ni hapo viewpoint ali kawai kalong hang ni hapo viewpoint I love Tawang di ki parlok jogi ki bay sutanat ban shandol sobhaban wat nam klet ban wan shan hang ni hapo I love Tawang ali pini ajan tenan ni parlok saya komen ngai tenan te ade pipang jeng kerja mo di kani ka jang kerja pi ken mau hi haka last video ki ba ni dang dan hasilong ni dang celebrate anniversary ni ka jang kerja ka dei ba I gift dan video nga bat menta Campus Slam show nga khong do bat nga pa hang ni hapot Tawang ali kadian jong apio ike monastery ngan zoom mo perlok pa ngan zoom te ki tenum bastam di ki monastery pa fili am to ni lek no sam monastery chal perlok skendo efisia borokhat indala pai po monastery mo te perlok menta siapa ngin le po monastery il dan kawi ka jaka mo hani hajan monastery hi ka dan ka stupa viewpoint ka bai i ka ni ka sinong Tawang ka bai tanat bah ka ni jakaru stupa ting ngin pini phi menta ngin rung sapo pat sio comment rum ala da phi tanat ka ni ka jaka pat sia share ki perlok ki jongki iki bahi yang bahasa mo chal bi ya wow pick a hotel Tawang Monastery Hotel
ibang dai. Pasti perlong. Oh. Malatip lah sa siya mo. Oh. Pada tip dia. Oh. Nani umyo rung, dawang kalah habrung na thian na po hi. Na po monastery dam bakla. Abuya. Ni wala. Te perlok wat su ai mo kembang ong mentan fisia bangan pen i ya ka viewpoint nani na po stupa te la wat ki entry nan the na khmaru ka khang na shniru kamdan te ala kali na kini ki mong ai ki ong ba ki la khang na ne mar ba ki dang prepare ki dang pen bha te ki ong umyo bandrung ramanta te wat su ai te mentangin pen i noi phi kani ka monastery kan ne hadin jong a phi ne am te Hoy, perlok. Ni pen i phi ki monastery ma chal Teman-teman, bang. Di hang ni menta welcome the UAE temple. Buddhist temple kan perlak. Passage internet. Ini di starting point. Ibi je lah lang bekum bawan try. Pas ni bi. Ish. Style fun. Okay, Ibi. Ngasaw kembang ngau, yo kam upshit ni po monastery. Si jo anjang am to. So style ha. Mong mo. Hai. Ngansal. Ibi lah kuat sandun nak ikimong. Da iri among mani lah biang sendan. Kani kadi ka jakarung dai. Ngambil puli lang nak kini mah. Nga support ban da fully mo. Just ya. Ha. Happy. Kamdai. Imtip ya ka. Sedang ka. Good. Good mah. Tanah padai so Alright. dan hapo. Bhutan, Tibet. Bhutan kadang ayo mula-mala. Lahir pat mo. Even healthcare center kita nak. Oh kidan lah kajong. Yasik. Ya, Kong, kong. Mong iti barit hasil jerong. Ikno, siya. Ai tai. Di barlok hangi hapo monastery ki dandot barok ki facilities kum ka guest house ka yeng nang ta ka library la da pipet ka station landat jongi ka de library ini ka thie bang apan iman ni ka Ka de ka healthcare. health center but kini pa de ki yeng ki ba ai rong tunung long stem ka de ka yeng basa ki mong Kalong kum ka hostel type jong kimong. ka de Ni. Ni dang ditang beginning impat ya bahar sedus kaman. ta de beginning pa ijuti pa no ba ayo mun ban ba ay nga siya ha Ha? mun ban ba ay nga Umlile da supar. Kasi juice 20 minutes na. Hi. Peki ye. Bas. Sa kini ki mo ki ba pulia mo. Bedang pulia. Tambah cantik pilih Kim dah keren beriutan. Oh. Kalau lo kau beli secun Kim mah. Oh, có view there. Là coi. À thôi. Hả? Dan hawa chưa? Dan rasa kan cikang tenat dia. Paper long. Yung le niam jo ki mong man. Ne kia le yum tip ra. Ki was yam ki bat bat I kot baret te. Itai. Ki bat tip so bahas ye batai ba sa ka comment section mah. Kidan school rin mak kayo sa maring. Alright. Ke school kain haba ki bawan hani ki mong ki ba puli sudah ki basa hani. And puli as in two type of studies. One is religious and the other is education. Not formal education. Te perlok mentang ilapai ne po monastery mo kathe hadin jongi monastery to nadu no tu borung hingilat kalade ke monastery te kani ke compound monastery baro koi tang ba ngimla bangin sang than sadu sebakon te dai ne bi ti belai pat ngam jar jar
ba kalong peaceful plan Nah. ban harapan ngam nu Awan. henry hihapan keren dai mo Tang ba kawai fitep na. Kibri kipin ba bisam jens. it goes to you Tapa nyap ni am ya ka riam la dia kiya jen kersa dai kedeng kenang kiwi kin klik kajani kini Yung Na ni eh. mentan na iwe imong ikili ang ap kahase te na ong am khalya di ong ken khasya ang ho ang no kung ka fitte ang ken o jan sam tang na jen ang sem kila traditional bani way em kibal ajuan ang bala juban hante kibal ajuan sepo mi galia te tang supet karo komriam ro kila itu hi kitu kibam juan par kila su ang linggo kila supet be kum tu bam ji kan pat ki jam traditional ini su ngakam bo kam sepong next time mo alright next time dia parla kum mi ngila don hanya buat tawang monastery di kumba pitep di kumba parla ngila don hanya tawang monastery hatu pitep mo bahkan di tawang monastery kala seng da umerak lama ha usmem shihazar indus pa prapo but kumban ya thu kani mensha kam dai ka India ka dai ka China di lingba ka tu ka thma ba jang ka India ba ka China di ka China kala ai no ya kani ka tawang siya da India kan di dadan nang tap di hakapol ba umerak lama usnaya kan di monastery umla ban sina marai ba ka jenja di kumta uni ufif dalai lama ula di question ula kepa di cepat ba kiba sa akan ka nong ba tawang bakin sina lang but kim shim pisai e na kim pelut pisai e naman ta ka labor charge e di Krishna ban Krishna ya kan di monastery but kumihi kalalong kumbang ni ang tagatin paring mo community participation kapag ya ka aka ka susi ni ka success di ano yan yang sa shibai PPT di hangni ka don museum jong ka mukal katawang gaden namgyar lasti monastery Nak ada. TV lah klinik itu parok jongi dang sya bedrung. Kedor kalong airporting ka. Close on Saturday. Ni dang shim tiket mentah ni. Ni kumbadej kepas ku. Separahnya. Walau import deh. bani ya Kan nhiều, lâu rồi. ini winter ham Gaya. ya ham kia Putar lewat ini ni. लाइब्रेरी अलाउ है क्या लाइब्रेरी लाइब्रेरी अलाउ है क्या हम लोग जा सकते हैं अलग Abis tu naik boleh. अभी नहीं करो Bibi ila room hi mentah long kumbang ya buk tangi deh tangi anget ni dan sumat usum tamuri sini kena wow tamuri mendai jong ki Tibet mendai this jong senior mom renovation responsible for the renovation of Tawang Monastery. It was evolved on the plan as a result of the local name Shop G English name footprints. The footprints of Gilong Lobsak Thapke, a senior monk responsible for the renovation of the monastery. It was evolved on the plan as a result of repetitive offering of prostration evolved in 19th century.
Wow, nado 19th century. Kan Ti kini day sabtis iya mensya mentate kila irim ha. Mah handre u tanat hapat ilong gran hade royal te kane kish chat pong kis in China be kini. Baby. Pi angkum do mentan. Ya kane kaya. Por kawang ai berspai kejat nak sakti. Pio ina. Pi de nong bet. Peki kuteli. Oh, solid ha. Cutely kopa. Ha. Bang hati syat ni. Lihat ko malayo mat. Ni. Thuk dok. Udah masih masih Shna kini masih chef dia. Chef noodles. Itu hang ni kan ngim dei basu keren. Batai start mangi dai. Ya ke ini bangi pulih hang ni tinggi. Batai. Samprian jing start dia piro. Snap pati po mayo. Tips pangka culture jon kiwi try kiwi jalan. Yang mengin yami no ananya ngin yalin no. Dia kobli sibun bi bang laiwan lam yang ngani po mo na si kalau kejaka apa ngaso kejaka ka ba nga syong slam bro ngaso tanat ba belum peaceful ha. Kum yes no thank you ba awan lam yang ngah kan monastery mo second largest Ngam yo issue ipi. yeah. La disok ta sesang punya lino milih ngalak ngan ngaru di sana. So comment sikat day benga. Yo bahasa kia kanika. Largest monastery in India and second monastery in Asia. Kabahe monastery ti nga so kumbadan hapo. Indonesia kabaa ti kadai kani Katawang Monastery. Ipang ba? Wow. Tanat pa di. Imnam kran re kim shar kistrik ha. Kidang ikrek kat. Continue biar. Kis ngap ya kaktian jangi. Pechani kistrik hati. Tang bandring manshan ru em janjar. Tegil rang. Bye bye. अच्छा से पढ़ाई करो यहाँ थे कि ông bye look at me they wave me Sunday यहाँ apa pedal dang wave ya pi baka jok dur imat di bapi basha bala ped nang ni mensya tak ada kira dam ya pi Yang di bak kampung jadi mo. ngatra imi isu tam ya pi nang ni Sekali sih ya. Insa yo ihi kani video so reply hami. Ide nang ni ide na maulai ni. Ti kani ka library parlak tambang im yo ban ledrum. Da wan hang ni library ti best na baba yo iya ka jingtho Center for Buddhist Cultural Studies but pin yo ban tip company a shi phangka. Niam Buddhist but ye culture junki. So cute, nice. Lah yo lit bara. Sam ka milk tea am. Yes. Milk tea am pi order. Yes, piba mayo to. Mabam tu cumbang batya. Sister. Good cut sister lo bara ma. Na komni te biang se. Bara asong ba cut brother ye. Don't even look at his eyes. Tahu kan? Look only at my eyes. Look at my eyes. Kum tu timlong. All eyes on me, not you. Dah. Tadi kan last dia jengi apa aruna sal. Takadaw la pong formal. Iwan don kam ata de menne. Takadaw. Tambang ikrempet ireng iwan don kam siya. Itu ki kampus na Personal. ni. Oo. Dal along ban pen ipaj ba ni. Bos bayo. Tu kiek bi ada tu
bottom tengah ke butter. Ni cheesecake. Banyak ini teman. Bi teman. happy birthday. Thank you, babe. Thank you You're welcome. for this lovely cake. Đó. Nhìn em mess not sure. Mo. Ngala jauh dud kini ki butter tea eh. Kini cheesecake. Đó. Dia kini kasadut jumpi. Boleh pipan kadut sudah boleh ngadi kelengret nah. Pendidot banyak ya. Lady kelengret. Harus naik dulu. Di parok lah pipet minta petibi. Ni udah utau butter tea. Shadow Mon party. Mon party di butter. 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 Tak kan lokal sikat mon party. Dia Pi bakal dia dekat lokal jom lokal. Dia kan ni kadut sudah di ordernya betul. Ni kesadut dia yang ngamut pelan pendidot sudah bagaimana. Petnya cake cheesecake. Butuh cake buat dia. Bat ani mengiar nanti perlu mentang ngilami nani napa monastery tu ngidang syadab di sana ni nak cafe he. Buat di celebration. Te ngini lipai no kamral dia bala Simon step ngilami lipai sampai galia selong dia mah bala ngilahkan mau yang te kani ka video ngin pen kon no ne skin do be people ko next video ban sawan bat soba gitu kibang pat pe tu ki video kibang pelaj soba silip pe no bat sia comment ro bat sia share thare ki we ki perlo ki jong phi nei ki family ki jong phi mo dem dai bi Di kum tu hi palagi la long kasngi kami ke bakut ini ngabong kasngi kami ke bakut ini bangin sah di buat tawang kalong ke ke ba hisunat ban ni so yo peaceful ba den mb kadai palat kata ni so peace ba ban ni so comment sih bangi wan yuk jar hani hatawang ban hadian ngatarai nyawan bang potluck banyu itha ni sewan biang ni saya pet pat dia mentati kadai polio hangni signing off from Mad Official. Thank you everyone. Bye bye. Good night.